ubulaya barmu dese choma thongknai paso tayo jusa Myanmar dese chom bai master bir ro we thong भन्टे नचेने चोया बिजा हो गणेश कुमारी या जीवने आधारित चाहिने योम म्या नांगो उपन्यास बनाचनु ख ओके निवो चाहिँ बनि कोचल ठौं सु बन्टेना ठौं या भए बर्मा वना अनागारका जुत ठ अबु मसीको वना चोपि गणेश कुमार पि बर्मा वन्ट भिसा मरिया समस्या जुया चंग व कुशनगरे ठंगा अन बिहारे बाचना बर्मा वनिको गोसा गोया चंग खटक मिग वना ठौं वया कुयु बो बन्टेना अन्यना दिस ठौं या चाहिँ सुंगु व ठो उपन्यास चाहिँ नेपाल भाषा भाइलाटमा पिछु यान पुनिक भन्ने ख अन्य नानीस यो म्याया लियोदनीको अङ्क जिगोको च्याप्टर छगो जातीय परिवर्तन 6 महिना मेगो महिना हिला वया वचन गणेश पनि पासपोर्ट हास छन तापनामा हुना चुन लिना योनिसे बिसुम वना चुन नापला वर्षाकाल जुया नष्ट बिरे निम्ते वर्षा बासे जुनलाना चोंगने वे उनीको विषय विस्तार बिचाया यहाँ बुलु याना यंकोसा जिया चोंग आला वर्षा ऋतुफना वर्षा बासना श्रेयंकल मे महिना मफुनी ब्लेन यहाँ कुटोयना वया चोंग पासपोर्ट ज्या ठौकने अक्टोबर महिना थना न पुमो भने न्याला डटन सुन निश्चय जुगमर्ने अधिकारी पिन्छा ढासा गणेश पिन सोम संरक्षक मुक्त जी मफनीको उमेरेटने अलग पासपोर्ट पिया बी मुफुटेको लिस बिया हल ठक्निन मागले कुटयना बिजना चम स्ट्रबेरी न मन खुसु गणेश पिन न मन छस्या वना चन ओकि इमेको यात्रा श्रेणीको प्याकेजको ठेचला वना चन उलिया पत्रिका छन आशा मोरको ठाई चिठ छपो ठंका होला चिठी गणेशमा श्रीमती हेर ठकुन चोया हो चिठी चो कारण ख ठौटको म्यापी कुशनगरे डन दाउ खबर दो बर्म देश वनिको ज्या 88 सिमरेका अठे कुशनगरे टन थाना चोङ सुया चोनि मुफिया म्याय अव म्याटो या कावेट सनाचन मनोहर देव सुबलक्ष्मी पिन्टन अठिया सर्टीको ज्या चुन थयु खबर निन्दो आविगा हप्ते भित्र टेथे छिम अबजो स्वयं वे मफसा टरिकम का भाजो धनकजी त सर्ट कि छया आइगो ज्या चंगतो म्यापेन छुल भित्र टका बर्म देश वनिको जुठे मचोसा सीलबटे अर्थात अनागारिका जुल्टासा हाक्न सर्ट या चुने ख्वाम ओके सीलबटी ज्याको ठाउँ पो छया हाइ थयको अभिलाष या नाचना ठोकन्जना गणेश पनि ठण्डा न ठण्डा ज्या वया ठया मरिया चुन अले ओगो पोस्ट बिरे न्यन्ट्या सल्ल जुले स्टबि धम्मा बुद्ध छमछमेसके निश्चय जुगिन्जना बिचत ठीक सिलबटी जुल्टा व छठा पाला निठा पिरो ढाठे जुग ज्या तस्कन जिउ सिलबटी जीवला मा अब पिन्छ सट मोविक निश्चय उल्जको मखो पासपोर्ट निम्ति न यो को अफिग सम्भव दो ग्रस्त ज्या उमेर मगानीगुले पासपोर्ट बी म फुटासा सिलबटी जुल्टा व बी न फो ख का यो गु ठजु ज्या छ भिजे छिम बिचारे गस्वाले गणेशमा बिजाटका यानाम छ तुरन्ते को भन्ते ठुको अवस्था ठेंगा जिगला निना बिजाम वाला छलफल पिसा बर्म देश ठेंगा जग सिलबटी जुटया बिजाको लेका पियाचन हो जुग जीब्यो उगो वस्त्र तिन मामा ज्या विशेष अफि खसा आठटे पुना छयको भन्ते लक्ष्मी निनी जग ताडा नपा फेट्ना चोपि शुभलक्ष्मी ततके पिन्त सोत शुभलक्ष्मी का लिफा लफा सुयाचुनी वाला गणेश जिजक छाल नाचुनीले उठे मखला छु नपा पुना छयका न्यू खाना तयार बिला मनोहर न उठे याकत गनि नाचुनी ह गणेश उसेन छ छौ चित्त छौ विचार वइ पेल खनी मनोहर देव न ठुक्ता अफको चित्त बुझे जुइको सोम सिलबटी जुइको निश्चय जुल अले सिलबटी वस्त्र जुल सुक्त जोर तोर प्रवर्ण या ज्याजुल सिलबटी वस्त्र विषय छौ समस्या प्याउल नेपाली पे सिलबटी पिन्छ ध्यान दुनी फिगुल मासुको गाय फुनिगुला अठि मखो बर्मी सिलबटी पिनि वस्त्र ठेचोंको सुया फुनिगुला नेपाली पे सिलबटी पिन्छ पुनिको वस्त्र पिनि मासुको गावल लन्च ताकको कलर डुगो टाङ डुगो मिजोटे कमिज थे जागो मासुको रङ छिना टगल उल्जको मखो टेनी सुज लागान जना ग्रस्त कुसना कुइजो ठाकुर जना चुने माग मरो बर्मी फिस्मिङके बर्मी सिलबटी पिनिको वस्त्र विषय जना कन जना सोबले दुनु फिगो पटी हाकोको अञ्चला लन्च कसे जुगल पिनि फुनिको गाइड टेको ताकोको अञ्चला अनमेको गा बोले टेको पिनि टेको छौ प्रकारय वस्त्र हो शान्त रङ न याउ मुकजको मखो गुलाबी रङ हो सुंगो प्रकारय मेमेको रङ दुको वस्त्र ह गणेश पिन्छ स्वे नप मननिको ज्या ठाकु यातन बर्मी सिलबटी पिन्छ न्यायको लाका कुइको कुसन का अफ मोचो वेस्क ठाकोला घटना सुइको ढका पिच पिन्छ नम्न केनि मुसौ ज्याचन ओके अफ गन्य पाइ सिलबटी पिनिको वस्त्र पुनिको निम्ति सक्ष्या छगो रायना कने खने न्याउनी गोसा कोल सिलबटी पिनिको आचन व शिक्षा विषय निनवा फुसा 10 सिल पालन याना मोप्सा अष्ट सिल पालन याको आज्ञा ज्या बिजत अन्ते वे उन्टा टेबमठीको प्रतिबन्ध चुनि मफेगुले अष्टशील जगे नित्य पालन याको निर्णय चुल
सिलबटी भावे परिवर्तन जुएको जी ठंक होला मज्जी मगाव ज्या खण्ड त सखायो छमेस न मेमेसु सखायो कोजित सुम संबानापि लाही बरे या रूप लावने जाचंग बयस मिसमस दे सौन्द्र बरे यगु सार मरे छौ ज्याचंग स वे खागु ताउ बक्ते तुरन्तला सास मोर्थे मोर्थे जीवन काछि चिकन्ट्या सुसाकुसा ना बालना चंग सिबे अपो बालका सुछि पिछि चंग छना वया चंग स आ खाट चाट सनाचुनि माबले एपि सोम ज्याचुक थे ज्याचन ला लिजना चन सोफिङ कया ठना टौ सटबट तीजग फेनाल हाकुसे ताको स ख्वाले न्यनि साला बुबु साना सनाचन संखायको सास मरुको नुवा स्याउ चित ठठगो स ठमा पिटमट पिप्यो इमसा मिखा खोबी लल ढाका चुनाचुन काका टाइम फुटा ना लक्ष्मी कैची जुसनी नापा चाना छ गणेश छ डोटी समुगा मने दिड्ड निश्चय नाल सुबलक्ष्मी लाटी कैची बिया मिखा निगला क्वाटक तिसना छ कोस नाइबल तर गबेटे बिगा न सुबलक्ष्मी चाना मयो मिखा कना सुता सुबलक्ष्मी कैची जुनाटो खोबी ललम ढाका चंग खन चाले लक्ष्मी छा खोपी गा तुनको नुवा मुस्नावलसियो ना टटा छ चाना बियो मनोहर देवित कैची बियो ढाल गणेश सचाट जिल्ला मोबा मामा जिन लामो मनोहर देवी न कैची मकासी जिदे नाचुन टडङ आपट स्वे हटे ठुल्टक ज्याचुसा अन्त्य गणेश लागि चाहिँ सुबलक्ष्मी लाट कैची साला या ठौस ठमटो चिर सवेका खाना छ त का जेल मखला जिला खाएर न खोचा पाचुक जग मनिका ना कैची छिमसा छिमुको स खा गणेश मनोहर देवी लाटी कैची बिया ठासन त न मनोहर देवी गणेश ला मोटो टुसे जुना ठगु स हो ठगु छ मुजो न्युन त कार्य गणेश जि ठठ मटो खाएको सास मोरो दया छहे खाना बिरे कार्य ना छहे खाना बिउ डाडा हाला त न गणेश सुमको चुना चुनि मफ्ट मनोहर देवी सजुना चत्त चुंग सुंगो पुच पिंगो पुच ना खाना बिल खाली मनोहर देवी जो मको सुबलक्ष्मी सन अटिया गणेश टु खाना बिल इपि सोम जानिया पासपे ठेरबार बुडो शासन द्वावन्ट शहर गाँ ज्याति बन्दुपि व चिची पपयना टे बपि धन दौलत ऐश्वर्य फुक्कन त्यागेना वपि छाइसे नाइसे क्याटिससँग बेस दुपि रूप लाउने पूर्ण पि स्त्री जाति सौन्दर्य व सोवज्याचुङ सुखाबले नापाले एमिनुगो सना लाल लिजला मन सुख मोर्याचुङ ख तर संख्या सिरबलेला झाटुसँग पार छगो कोचल्ला टेथिमसँग टायकल अले एपिन लेन तल इम ख्याटुङको सन चत्त चित्त चुङक ठुचना महापरिनिर्वाण प्रतिमा टवना प्रदान यत अले मटे प्रार्थना न यत शासन भारेट विशेष रूपमा कुबी जिफेमा अनलिप पल्के पित्रे सुचिस पिचिससँग नव मन्दिर छपी छगया प्रकारको सौन्दर्य सुबदया चोपी कोमल भीम म्या मस्त सुम मासुको सिलबटी वस्त्रपना स्टबिर उ धम्मा बुद्धि ठास अष्टशील ग्रहण याना सिलबटी रुपे परिवर्तन तुल इमसन नेपाई सिलबटी पनि छाँट वस्त्रपना टसा टेनी सुतला काव कुसतास धारण मया सिलबटी जुल्टामा दस्तुर अनुसार सिलबटी पिनीको नाच छिमा ओके छमछमेस यो सिलबटी पिनीको नाच सोबले गणेश या त तमाबटे मनोहर देवी त मागति व सुबलक्ष्मी त मारविरका नाच नाबिल अनले कुशीनगरीय मास्ट बिरठा सिलबटी रूपमा वना बन्दना व बार ग्रहण या त मास्ट बिर हर्ष जुगो खन यन्ट्या बिजाटुङका आगे डेका बिजाट सिलबटी अर्थात अनागारिक तैपमे बुद्ध तथा गत्य पालन से बुद्ध सम्म 300 नदली पटक प्रख्यात जा वपि पिछुनी तैपे स्त्री जात पिनीको नमुन कया दया वपि शासनी दुनिसो पि छट प्रकारया परि ब्राजिका पिटका मुटी तेमा यदि पिछुनी शासन लोप मुजुसे स्वानावया चंग जुसा पिछुनी पि जुइ दै गह तर पिछुनी शासन बुद्ध सम्म 300 डनलिपा 400 डम मोडिनु है लोप जावंग खण्ड कारण अशोक जुन पाटलिपुत्र संगानी यागो द इन्डिया इतिहास अनुसार बुद्ध सम्म 304 लगभग 240 ईसा पूर्व ख अबले गुंगो राष्ट्रिय शासन प्रचार पि छौ ख संगाई नै याटुका दक्षिणलिपा लंका द्वीपे महामहेन्द्र स्तवीर पि शासन प्रचार याट बिजट गुल्चा मरवन लंके राजपुत्री अनुला देवी पनि पिछुनी जिगो इच्छा ल ओगो कार्य सम्पन्न यात निमन्त्रणा याबले महेन्द्र स्तवीर के संगमित्र पिछुनी ठंक बिजाउडो ओके अबले टक पिछुनी पि दुडेगो सिदो अर्चा अबले पिछुनी शासन गाक छ्वासी टुंगल टका अनुमान याफो छा ढासा गुंगो राष्ट्रिय शासन प्रचार याके छोगले लंका द्वीप बाहेक मेगो राष्ट्रिय पिछुनी शासन ठंगो दसु खनिमरो अबले जिमुको बर्म देश ने गुंगो राष्ट्र अन्तर्गत जुवङ दो तर पिछुनी शासनला वो खनिमरो ठट स्वेगो बक्टे ओगो बक्टे विदेश शासन प्रचारकै रूपे भाग ठला छेट गाक्क पिछुनी मुरुटका अनुमानित जो ओके अशोक जुजो स्वर्गवास जुगो बुद्ध सम्बर 312 ड लिपा गुल्चा मरुवा पिछुनी शासन लोप जुवङ ख्वाव ठटे आगे ज्या बिजारका मास्ट बिर पल्ख खण्डिका बिजात
मास्टर बिरे भन्टे यो अनुसार पिछुनी शासन लोप मजुक जुसा गुल जिउजी थपि छट याउको अफग मचपि पिछुनी पिजुया सासने भार कुबी फैगो आ सिलबटी भाव हैन दुःख कष्ट प्राप्त या मला चुनटका मटी तया गणेश उल्थुल मरेको नुग मछना चुनचुन मास्टर बिर खसवाना बिजट पिछनी शासन मरे ढुंगा मिस्टे लागे पिछनी पावन शासने पूर्वेश जुया दुनिया निसे शासन भार बहन यागो अभिलाष दुसा जिउ मक्त कारण पिछनी जीवका आकांक्षा दुम श्री जाति शिक्षमान व श्राम नेरी रूपे टनन टन ठावया डकले नापमा पिछनी संगे पिछनी पाप ग्रहण याना अन पिछु संगे छ ग्रहण यामा तटे निक उपसम्पदा जुइमा या डकले नापा पिछनी पाप ग्रहण या त पिछनी संगे मरे ढुंगल अले लिप पे स्त्री जात पिन लागे ग्रस्ताश्रमे डोस खना सासने द्वावनी इच्छा दुसा आ गणेश पिन्थे जक सासने दुनि दुगो परि बराजिका थे जागो सिलबटे रूप क्या माउ ख सिलबटे गो कालन से सुरुजुल पन्टे गणेश सिगक प्रबल इच्छा मास्टर बिरि खटा व प्रसन्न यत वो खटा त अफ मोजो थेरबारी बहुत देशला सिलबटे तैगो बर्म देश सुरुजुको टामा बर्म देश न युग परम्परा व इतिहास परम्परा सिलबटे तैपि खनमोर्ने कुन भाउ युगत ने सुरुजुगर का अनुमान या था दो गुके बुद्धापन से अनुमान या तासा 2300 साल पाके थामा ओहो अर्सा सिलबट दयावो निसदन सिन दतलाइसा गणेश नुगल गुनगुने ना बिचाय नाचुन ओके सिलबटे टाइप छ सिलबटे ताथे सिलटा न्याब्ले ठार्न पालन यामा सिलना ग्रस्त नित्य सिल जाचंगो बहुत मात्रा आचन यामागो पञ्चशील जको मगा मन अष्टशील पालन यामा दशशील पालन यामा छारासा सिलबटी वस्त्र कासाय वस्त्र ख कासाय वस्त्र तैगो अष्ट दशशील एटा जको लोडका ग्रन्थे तया टगडो उल जक मको योगता अनुसार पिछनी प्रतिमुचे वो गुली लोग शिक्षा पद मध्ये छौ नियम रुपे जुठे कया ठार्न पालन यामा विशेषतः ग्रन्थ अध्ययन यागो ग्रन्थ धुर विपसना भावना वृद्धि यागो विपसना धुर तयगो धुर निगो त कोशिश ना नापनापे पि पिछनी पिन्छ थे पालन या फक्क पालन यामा लुमंगाटी खला काका अपमा देन सम्पाद्य थ बन्दना या ढंगा मास्टर बिरे ठासन ठठ पिनेको ठासे ल्यावना सोम सिलबटी रुपे परिवर्तन जित न तयु ख मा बोपिन त मटे मटे चिट जुया छ त ठुकाइम त सट वइ देगो छौ समस्या समाधान जुलका अनुमान या छिन लेपा गणेश पाखे सिलबटी रुपे परिवर्तन जित न तयु चिठी ठंगु बक्ते गणेश अवम फुट जिम्या फुट तगा पुन हाला टस्कन नुगो मसिंका चंगु खव सिलबटी रुपे बुद्ध तथागतीय म्या ज्यावन टंकल आ थपिन छु लगे मजल तगा मटी तया कावनीको गोसा शंका छ ख मामेसी पाखे चिठी द्वारा सिक दया मन तुना थे शान्त ज्यावन नेना चुना दिल यो म म्या उपन्यास सुंगु गु पेंगु गु कने नेना दिस नेना दिगले यक सुबादो